Sawah Kabayan ramai guys, Pantai Binuangan, Sawah Kabayan. Ini kondisi Pantai Binuangan, Sawah Kabayan ya guys. Di sini banyak aktivitas warga masyarakat sekitar yang lagi pada bakar-bakar, acara munggahan, acara keluarga. Pokoknya di sini lagi pada kumpul. Ramai banget Pantai Binuangan, kawasan Sawah Kabayan ya guys. Sawah Kabayan ramai guys, dan di perjalanan Pasar Binuangan juga macet banget, dan di situ kena portal. Kalau motor tadi bayarnya 5.000, tapi kalau mobil gak tahu ya hitungannya gimana. Gerak guys, gerak hadiah guys, gerak munggahan guys. Pokoknya mah beberapa ya di orang mengatakan puasa, acara munggahan rame Binuangan penuh guys. So gerak anu tacan di subscribe, silakan subscribe channel YouTube Kayak TV guys. Hatur nuhun anu tos nge-subscribe, hatur nuhun. Iya postingan updatean langsung ya. Kuari pokoknya mah bulan Maret ya, tanggal 19 guys. Tanggal 18 hari Minggu guys, rame banget Binuangan penuh. Macet di mana-mana guys, Sawah Kabayan.